Kif bħalissa l-Ġordan jinsab maqbud fil-qalba tal-kriżi tal-Lvant Nofsani, dak li għaddej f'Gaza u issa bl-attakki bil-missili bejn Iżrael u l-Iran. Ir-re tal-Ġordan vjaġġa lejn Strasburgu għal laqgħa importanti mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola biex flimkien jippruvaw isibu triq li twassal għall-paċi. F'diskors fil-plenarja, Metsola saħaq dwar ir-rwol kruċjali li qed ikollu l-Ġordan biex ikun hemm stabbiltà fir-reġjun fl-appoġġ li qed jagħti lill-isforzi umanitarji u fl-avvanz ta' inizjattivi ta' paċi, speċjalment fid-dawl tas-sejħiet riċenti tal-G7 kontra l-iżviluppi ta' armi nukleari Iranjani. Fissam il-Parlament Ewropew il-President Metsola faħret id-dedikazzjoni tal-Ġordan favur il-paċi fir-reġjun. We appreciate Jordan's critical efforts in reducing regional tensions, in pushing for a ceasefire in Gaza, in supporting the West Bank, in all you have done for the sick, in the need for the return of hostages, for facilitating so much urgently needed humanitarian aid to those who so desperately need it, and for your unwavering support for Palestinian and Syrian refugees and a two-state solution as a path to lasting peace. Il-laqa tar-re Abdullah jissegwi sensiela ta' diskussjonijiet li saru bejn il-President Metsola u r-re tal-Ġordan li fokaw fuq l-isforzi lejn paċi ġejjiema fil-Lvant Nofsani.